Eyesibili isihloko sayo sithi unokubekezela. Unokubekezela. Yisiphithiphithi sesiphalaphala uThaphawe into engabolekisi. Umhlabathi ovundile ekutshalwa inhlonipho neziyalo ezinhle unokubekezela. Umntwana wokuqala kayise nonina abamthola sebegeza izandla njengoSara noAbraham babekezela bamcela enkosini. Yisiphithiphithi sesiphalaphala uThaphawe into engabolekisi. Njengezinye izingane wacathulela kancane kancane wavuleka amehlo. Ndodakazi yami yiza ukuyala kukayihlo ungawushiya umthetho kanyoko. Ubophe enhlizweni yakho njalo ukhulume ekuvukeni kwakho. Incwadi engcwele isesandleni sakhe. Iziyalo zabadala zazumqhelo omuhle ekhanda lakhe njengayiphi indlela engenatshe ezokuqhuzula impilo esheshayo bukhazikhazi nobucebecebe ayisezithendeni zakhe. Wazama ukuhamba hamba izoni zammemeza wasabela. Unokubekezela wayesehluleka ukubekezela. Isiphithiphithi sesiphalaphala uThaphawe waqala ubolekisa ingubo yenyuka mase kufike yena iphuzo zayilandelana ama-emthe qoqelane. Umcimbi kwakwaqala wengakwabonakali yena eyisheshayo nehamba kancane wayedilika kuzona. Gucci Prada wayegqoka khona endlini yesonto wayendlula khona ngeqhoqo elingaka wayezazi yena. Ngibuze ngonokubekezela wahluleka ukubekezela. Wabeka phansi umqhele weyalo zabadala wakhohlwa imithetho yabazali ngokuphazima kwethu ukuhlakanipha kwaphela. Abazali sebekhihla esikanandi baze baqalekisa ngoba inyembezi zomzala ziweli phansi njengamazole bonilanga ihlwele zashabalala. uThaphawe wabolekisa wagcina ulahleka. Ngibuze ngonokubekezela wahluleka ukubekezela. Ababehamba naye baphumelela wasala naye iGucci ingasamlele eBrazil engasamfaneli. Usenjalo waphinduka umzali wawucinga umqhele wangawuthola ama-emthe recyclisha obuyesemasha kodwa yena kabuyanga esemusha. Asibambe lapho ngoba usuyazi ukubekezela kuzala impumelelo. Yizwa ngami ukingupowethu imbongi esweka ngamagama. Ngibuze ngonokubekezela wahluleka ukubekezela. Wayeyisiphithiphithi sesiphalaphala uThaphawe into engabolekisi.